Ka Parish Pastoral Council Namdong Parish kaladap da kajing sngokia hadin kajing yo jingtip ba kawai kalong yeng Kristan kabahap ha kabalang snong Namdong kabadai jong ikong Virginia lengdo kala kem ding kensan bat kane kading kala bamdo ya kane kayeng baro hado ba arur kikon kila klano ha kane kajing jia. Ka PPC da kemensem ke bakia kala khot lawer ya ki para member ban duai kerpang na kebenta kane kayeng kasem. IPPC Secretary Kanamdong Parish Ima Chawit Saryang ila shim ya kane kalat ban penlum ya ki member jong ka PPC da kawai kejingmut lengba kejingelam bastard jong ublai ban lai jengo ban pentengen ya kemensem besngausi jong kane kayeng rangkat bat I Parish Priest I Father Simeon Sungo bat I Assistant Parish Priest I Father James Bare haka arhundre torek jong ne blai dar arja apusan. Ka PPC kala yoru ban senyang kat balae ka bor sya kane kayeng kesem jong ikong Virginia rangkat kejing duai bat kejing kerpat ya kiwei ki para Kristan kumjo ban senyang sya kane kayeng kesem ban kersyan ya kejing dono jong ikong ya kane kayeng bat I angut ikon.